Kaldom Kalbi Live News Channel Kalang Vela Rado Adapan Aprang Si Kaldom Nang Culture Eklo Kaldom Nilimen Crossing Pater Non Nilikedo Lake Bokajan Tawan Pen Kachikoidun Not Dak Railway Station Adung Het Tapui Hilang Punutangte Bokajan Pak Matikijoy Kilang Adung Het Adak Si Wazar Pen Committee Pen Kikim Kerang Pon Ahemdo Labang So Hemalong Si Project Akamang Humimi Bangke Laposon Hello Labang So Hemalong Angtan Pen Bihar Pen UP Pen Kewang Atum Ladak Ningkan Hini Sosilo Kedo Ajus lo pulatang te la dak ke do bangke bang pharo hini la pen la so se bang pharo hini apas ke do ason se do bonta la dak si akamang humi men na ba ke la dak do dak local bazar committee tum sitame dak thangmat kelang chari tame awe poson si nintum aju ponlong la pen par ke la dak local IM lo MSC lo tame kelang don chari awe poson si thai ponlong kasi labang solam the apotha ga bang Karbiang Long arat ke theke ding atum la pen dak local bazar committee tu Lapen aparta ladak and low and order to make kilang bangke akenang sot pusi ladak kedo tum system itu han pacini tun lo kasi labang sopathak meritum ladak ke bokterai tum phatame ithe thini arjupon po lasinam tum phan peklang pon good Ganesh Mandir আজি राती में यार किमान मानु আছে यार রাতি হলে তো আপনার কমসে কম 50,000 যদি আরো এক মাস দুই মাস পিছত কমসে কম 1-200 মানুষ হয়ে যাবে হ্যাঁ আৰু পার হয়ে যায় যদি ইউপি বিহার রাজস্থান আছে ইয়াতো ঘৰতো নাই নাই ইয়ার গান বিজনেস কৰি আছে সব বিজনেস ইয়াত বজাৰ কমিটি মানুহকেইটা একো নাই নেকি না একো নকয় হা নাই নেকি বাজার কমিটি আহে কিন্তু চাই যায় গুচি যায় বাজার কমিটি গোডন আর আপনার শ্যামল পাল আগা তো কমসে কম 2 বছর হয়ে গেল অর্ডার তো দিয়া নাই মাত্র মাছ বিক্রি করে থাকে রাত্রিতে মাছ থাকে 3 সাল উপর ইয়াত বা মানুহ থাকা কাৰণে ইয়াত বজাৰ তো বাজার করে দিছলে বাজার ওপেন দিয়া নাই না बनाई ना ओपनिंग दिया ना ऐसे मगर ताते मत कर मास तो ताते बिक्री करे रास्ता का আৰু কেন গাত ইয়াত থাকিবলৈ কি অৰ্ডাৰ দিছে मास बिक्री करता बोल के यहाँ पर रहता है तो निलगी पुदam kadung la lo dak bokajan along dak railway station pen parcel la dak bazar la lango ka bazar lo la pen dak rent pa kadung un hajong dak ipon pelang pu dak bazar hem kim tang do la so hem along ni tum ke theklong nam kan hinian bak do lo ponon ni tum han dak nangan thanun dak local tum nangan thanun dak Bihar pen ke bang UP pen ke bang dak karbar na ki claim dak business na claim amen pen dak nang do la so hem long lo na tum lang ko long la so hem long lo ajolo te dak bang pharoni bang pharo ko thoban dak la musri tin trai pon nang do po la pusi dak ni tum hana pachin jon lo se la bang so puthak nilitum amphang song pen cerok tok pen ditum dak kachni phansi tum bang lo la pen la dak jitu bazar committee Bogozan bazar committee alang litum tame initiative ave la pen chelang onde pusinon litum hang nang pachini lo ladak bazar committee president secretary tum tame thang inquiry ave ladak kopia athei pensi ladak ke bang ma kedoma ben ko kuna pensi ke bang ma kuna normal hai arju je pen ladak ningkan hinian bak dolo pusi nitu tum hana pachini lo la si lapang so phatak la council ke chari tum punon sadame RD ki pido nei la pen ladak local em dak dekher pukon ake hai alang li tamil initiative chenu nei ladak bithang local along bazar along dak kupi koson association sidoma lapen ladak kuna mana so pen bihar pen ke bang alang li tumphan koson anyom be sidak dim ke chak long ma abang so apathang alang li phantamen ni tum arjung tung duk lapen alang li ladak chelang no nei bithang local along tang to halloween pen dak lang ona siyo din phan ke bang chot tum ladak ajolo te bang pharoni ba pharo tho bana sina do pu la bana nar lo lote na ne barjam la poson sin dang ni tum hana phaching sila bang so pathang ni tum ham phang song ni tum katsa asong ban ni tum jasmet pet ni tum lang ni tum phan karju dam ka tum ba ke pudam tum lo piniang bong pen dak la bang so bazar hem long ni tum
Pakali lap nih pusini tu mahin pen pulo lapen ladak nengwe tengah dak dolong le bazar ni pan dak Sunday market Sunday ni sidak bazar dolong choji kasini nili tum pini itum hoi tum serap rapes ni tum wang lo lapen dak ni tum kachini pan tum engkori lah.